Hapa huko ndini. Hii ni nini? Hii ni nini? Hii ni bangi. Bangi. Unakunywa bangi? Ya kujisha kupata mafuta hapa ndio makomersi. Wewe ni askari? Unashindwa vita? Vinakuwaje? Tuelezee kidogo. Tunakosa njia, tunachoka. Maana yake tunakosa msaada, ndio walikuwa nataka tupa muraji, ndio tunakimbia Rwanda. Unapokelewa kivipi hapa Rwanda? Bana kupokea mzuri sana. Unajisikia amani au unaoga? Mimi najisikia amani. Unaomba nini kifanywe baada ya kwako kufika hapa? Kufika hapa? Maana yake sisi tunajirangia vitu, tunatia silaha hiyo, tunaingia. Abasirikare ba Kongo bahungiye mu Rwanda, umwe yifitiye urumogi. Breaking news, abasirikare ba Kongo bahungiye mu Rwanda ubwo ingabo za leta y'u Rwanda zarimo zibasaka nyine kubyo binjiranye, hanyuma basanga umwe yifitiye urumogi. Ni ku mupaka wa Grand Barriere aho abasirikare ba Kongo baneshejwe na M23 barangije bagafata umwanzuro wo guhungira mu Rwanda nkuko mubibona mw'aba mashusho. Umwe bakaza kumusangana yiyambukaniye agatabi. Wenda wasanga ari yibwiye ko mu Rwanda naho agatabi gakora umuti cyangwa se agatabi naho kakoreshwa. Ubarebye ku masura urabibona ko bameze nk'abantu binywera ku gatabi nyine, basoma agatabi neza. Urabibona ko bameze nk'abantu urumogi nyine gwafashe. Urabibona ko batandukanye cyane nyine n'ingabo z'u Rwanda ko dusanzwe tuzibona nyine n'umuco wacu n'ibiki. None we yambutse niba yibwiye ko nyine biri buze guhura, leta y'u Rwanda yo nta mitereti igira nyine yamusanganya agatabi. Baramubaza ati bizo ni ibice, ati iyi ni itabi wewe. Arangije nuko birakomeza mvuze mu Kinyarwanda ariko hanyuma rero ubu tuvugana kano kanya, turi kuvugana kano kanya M23 hongeye kumvikana imigwano muri Goma. Hongeye kumvikana imigwano muri Goma ariko M23 iri kugenda isatira ishaka no kwerekeza Bukavu. Ubu tuvugana uretse Wazalendo niyo ikihanyanya na FDLR kuko badafite aho bajya nyine cyangwa se badafite icyo bakora, ariko M23 kabasaba ko bari burambike intwaro hasi. Wazalendo kubera ko ari abasivile basanzwe bakabasubiza mu buzima busanzwe. Abari abasirikare nabo bakababwira ati muratwiyungaho dukorane tube bamwe, cyangwa se muhitemo kurambika intwaro hasi mugende Kinshasa cyangwa mugende ahandi ariko mwashize intwaro hasi. Nibyo M23 ishaka, ariko Wazalendo kubera ko nyine guhara byanze bari kugezaho rimwe na rimwe bakanyuzaho bagacishaho udusasu, rimwe na rimwe bakarasa, ariko byanze bikunze ikigaragara cyo nuko M23 cyangwa se uriya mutwe wa AFC biri gushaka gufata Goma bakayigira nyine neza ikabamo amahoro, ariko biranagaragara ko abaturage ba Goma bishimiye kuza kwa M23. Kandi ikindi gitangaje nuko M23 bundi yafashe Goma itarashe nkuko byari byasabwe n'imiryango itandukanye na leta, ndetse na M23 nayo yabyifuza agashaka gufata Goma itarashe kuko mu kurasa hari kuberamo ibyaha byinshi by'intambara. M23 yafashe Goma itarashe nyine ngo bagwane, uretse ko nkuba amasansa ari kumvikana na amasansa ari kumvikana igoma, ariko kumvikana ni nk'umusirikare uhuye n'undi bikanga, cyangwa Wazalendo iri gushaka kwiba, ariko ntago ari intambara ya M23 iri gushora cyangwa se iri gukora kuri leta, ahubwo M23 yafashe Goma itarashe. Ubu ngubu andi matsiko yarahari yari kumenya ngo ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri Grand Barriere harinzwe nande. Ubu kano kanya harinzwe na MONUSCO, harinzwe na MONUSCO niyo ihafite mu biganza, ntago ari M23 hano bwa na leta, ni MONUSCO niyo iri gufasha abantu kwambuka. Ubu niyo ihari iri gufasha abantu kwambuka, ntago ari izindi ngabo zihari, ntago ari M23 nta nubwo ari
izindi, ariko MONUSCO mu bigaragara nayo yamajiye kuneshwa, ahubwo iri gukorana neza ikashaka ubwumvikane bwiza na M23 kuko ni nayo iri kubafasha. Igisirikare kimwe kiri gufasha abari abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo na FDL bashaka kwegura, ikabaka intwaro nako bakaza kuzitanga ku bushake, hanyuma kugira ngo babashe gusubizwa mu buzima busanzwe. Ku mupaka w'u Rwanda nkuko nabibabwiye mu gitondo, ku mupaka w'u Rwanda abakozi ba MONUSCO bari kwambuka bakaza mu Rwanda, ibintu bigakomeza kugenda bashaka uburyo basubira mu buzima busanzwe, bashaka uburyo basubira mu miryango yabo. U Rwanda ruri kubafasha, rwazanya Maritiko, ruzana kera kampani ya Maritiko kugira ngo ibatware ibajyane. Hanyuma mwebwe mudukurikira hano kuri Ben Empire dukomeje kuba update, ni mukora ibishoboka byose ukaba warakanze subscribe niba wumvishije, reba aho hasi handitse ijambo subscribe ube warahakanze, nyaboneka hakande tuze tubana, dore izi nkuru kuzishaka no kuzikora abari imvune ya danje. Wazarendo yo kubera ko ari abasivile, ibintu byabo byakomeje kugorana, bikomeza kuba ibibazo, ariko M23 amakuru dufite kano kanya nuko ibintu yatangiye kubishyira ku murongo, ikaba yatangiye gukora ibishoboka byose ku buryo amashanyarazi agaruka. Ariko abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo baje guhungira mu Rwanda, baza mu Rwanda ku gice cy'u Rwanda kugira ngo babashe gutabarwa, kuko hari kwibazwa ese abasirikare batsinzwe ko twabonye Kongo ibamanika cyangwa se ibabwira ko ari ugupfa. Ubu bisobanuye ko bamwe bari kwanga kujya Kinshasa kubera ko bigoye ko nibasubira Kinshasa ubuzima bwabo n'ubundi buri bukomeze bukabaho. Abasirikare ba Kongo bari mu mazi abira kubera ko gusubira Kinshasa ni egare gukubitwa cyangwa se kwicwa, kubera ko ni intambara ikomeye. Bariya bo muri Kongo ntago babyomye. Amahanga akomeje gusaba u Rwanda ko rwareka gufata Goma, bagashinja u Rwanda ko ari rwo ruri gufata Goma, ariko nkuko bizwi u Rwanda rukomeza kubihakana, rushimangira ko atari rwo ruri mwiriya ntambara, ko nta naho ruhuriye mwiriya ntambara. Ndetse mu nama yabaye, mu nama y'igitaraganya yabaye itungura. Ikindi breaking news, uko bariya bari mu ntambara, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yibereye muri Bidi muri Afrika y'Epfo ya murumuna wiwe, yari yibereye muri Bidi ya murumuna wiwe muri Afrika y'Epfo kabisa, arimo yenjoyinga neza, ameze neza. Mu kanya baraze Chilombo yikoreye inama y'igitaraganya, ibintu bigende neza. Kandi ambasade y'u Rwanda muri Kongo yafunze, n'iya Kongo mu Rwanda yafunze. Muri Kongo birukanye ambasade, abadiplomate barabirukana, mu Rwanda baricyura. Mu Rwanda dore twebwe tuba turi amahoro, ntago twirukana, ahubwo bo baricyura. Bicyuye nibo babanje kubanza baricyura, barangije gutaha baza gukora ibishoboka byose ngo nabo mu Rwanda bari muri Kongo nabo bataye. Gusa ikintu gihari nuko byanze bikunze igihari nuko M23 imeze neza, imaje gufata uburyo butandukanye, hari igiye kumanuka yerekeza Bukavu. Ubu abantu bari kuri Tereza Rubavu bagiye kumanuka Misiri imbere baze za Rusizi, kubera ko niho ubu ngubu hagiye kwimukira tere yo kumenya ibigiye kubera hakujya za Bukavu bigiye gukomeza kugorana. Bukavu bigiye gukomeza kuba ibindi Bukavu bigiye gukomeza kuba akasamutwe. Kandi update nguha nuko Bukavu ariyo iri gusomberezwa, kubera ko M23 gufata Goma ntifate Bukavu n'ubundi byaba ari ibibazo kuri M23, kubera ko M23 nidafata Bukavu abasirikare b'u Burundi n'abatanzania barakomeza kwinjira, bize kurangira
M23 hariya bazayikubita cyangwa bakayiburindura bakayihinduka. Niyo mpamvu bagomba gushaka uburyo nabo bafata Bukavu. Barabizi nka strategy za gisirikare, barabizi byanze bikunze ko bagomba gufata Bukavu. Nyita Mr Bean, nutarenzaho promoter ntabwo riba ryuzuye. Ndi umwana w'umushu bikunda kandi byemera. Avoid and you play in Bean Empire, kandi subscribe.